This is your stage, your spotlight. Hello, Meghalaya. Your story starts here. Halor kajing yap kalong kami kepadang armet bat ikhun hapok kapok kabalaja ha Maternal and Child Health MCH Hospital Jowai West Giant Hills District ka Dr. Maisel Amperin Lingdo ka Menteri Kakot Kakia ha kakat nyutare ujeliu arhajar apusan kala pentep bagi bahayeng kalong kami kala dep ujor syakayeng bishar ka jilla ka ba ka Meghalaya Human Rights Commission MHRC ru kala penlong ya kajing token halor kani. Kuman juga kani kalong kami kadai ka kong pinchay bare ka bana ka Shnong Jalaphet East Giant Hills District bar haka artarik ujeliu arhajar apusan kani kalong kami kala syak sumar haka teka hospital banyo ya kajing sumar ka bapaka. Peusi haka sautarik ujeliu arhajar apusan kani kalong kami kala klat no baki bahayeng jongka kila keno baka dai na kajing le ki doktor baka kong pinchay kala telot bha namar bakam yo ban bam jing bam AA. Haba keren kila pathai khobor ka Dr. Amperin kalaong baka dap da kajing smusik thang bandon kum kini kajing ja ban nakaliang katanat ka kot kakia ka thau da ka committee ban toket ya kani kajing ja. Issue nga taray pila yu ihi ba kibayin kilalit approach ya ka kadop jong kayeng syari pila yu iru ba ka human rights committee jong ka state kalakpan yang ka report bat namar ba kini barkhot kijingja ha katukas ni omla banshu ya khana haka media tinga nga shu ong tangkum ni ngidak thang baka don kum kutu kijingja but nadukas ni ba nga layo ya kini kijingtip nilai pelong ki meeting ki prepare ngala bu oi ka committee kala pun kre ki kai pot prepare haba hablet ai syakanu kanu ko we ne kiniki agencies bagi bahayeng ki lalet but kakthang kemensim rei ngi hapan pet kum kecela kum kini ki jajing ja kim dei ronja manu babakla hei bakla ngam kwa ban khana namar pa saya thirn dala poi se kita ki jaka ki bakit yeng ki lalen ngin yepen nga sudan tang ka wei ban ong bat kata kalong ni hap ban pet bakum ke department jong ke sarkar ngim dei ban sya yakum kani bakanja ya kam maternal mortality rate ilay ngila combat very efficiently kum ka state lembak skin fair ki ngila wan ra ki kindet panai hadin bayo iya ka jingdu no jong ki bensim bokordor jong ki keme pat ki kon ha katay ka indicator ka baong ba ngidon kamban don ki interventions ki baper ngila le kata timantay ya kani ka case nin sapet kumno kawan kajing bisya bat nakaliang ka jongi nga kwa man aya ka jing pentip ya baro ba lada don kanu kajing bakala ni ka committee kan sa pen iya ni bat ngiru ngin hap hi ban shim ya kanu ka disciplinary action lada lap bat don kum kata ka laps ne kanu kajing bakla kabaja hak tuksi ngin up ikita ke reports bakin point but in up ya kata ka hearing bakan one ngin up ya kata ka respond jungi ke bangin ai siya ka Human Rights Commission but ngin saya pet kayat kumo ni siya kaman Hakabayday bat kajing ay jing ujor ki bahayeng siya ka yeng bishar bat siya ka commission kalau ong makahap ban up ya ka kaipot jang ka yeng bishar nalor kata kalau ong ru baka tanak kakot kakia kan ay jing penchitom lada don kajing le bakla halor kani ai bakiyeng bishar kinrai ya ka e ka di bande kila ya chakman kila le shako khodop jong ka yeng bishar ni ru nim la shu ban shim ikanu rai namar kila le shaka yeng bishar tingin saya pen kumno ka ya kata ka case pat kumno ka long rein naladi hite ngite bang lada don kajing bakla ki bale bakla ki hap hi ban bakle
Ringin pat yo ikit kripon sepat ngampat la pan ong ru alor kani tak hado pangan la yo kripon. Habatin, pej bahagi Kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataya kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya Kashab plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la aikan diat bada ka batau bha kam kata ika dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi panai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka kia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marbam medon ka Kashab plus F menta kasni Lawan Ra Shapi, the office, Johor Commissionariat of Food Safety, Shillong, Meghalaya.